Tuğanдар, assalomu alaykum. Bizning kanalning görücülörü, жалпы koy görөрmandары, саламатсыздарбы? Бүгүн 7 ноябрь 2025 жыл. Ушул экранда турган козу кочкор сатылат, 7 областка чейин доставкаларын уюштуруп берет. Маалыматты ээлери берет. Анда эмесе биз менен болуп каналды колдоп көрүңүздөр. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Ушундай козу кочкорлордон издеген бир туугандар болсо, эгер баасы туура келе турган болсо, чалып айланышып, соодалашып алсаңыздар болот. Анда эмесе кеттик. Жамат, ушундай болгон козу кочкор сатылат. Линия 80. Baası öte jönlü var. 45 ming so'm. Vay, garbanos, kulak. Bu qanday ekan? Мощный. Телектер так мощный. Жон. Линия 80. 7 айлык болду. Параметрин içine koyalım. Parametrin içine koy. Все. 19 plus. 20 da. Onu da çek. Plus. 81 plus ekan. 81 plus. Ayşenlik padarka. Olgan esine. Gözler töştörü. Mощный. Garbanos bu yerde. Bir çıkargan ele garbanos gözüge taşlaba degan. Özbekistan'a çayda satası var. Қазақстан, Özbekistan, qara suyucu görgün var. Qara koy suyucular sonuçlaydı ana.